Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom d.o.o. iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvaničan video na našem YouTube kanalu. U ovom videu ćemo vam pokazati pakete papira koji možete da radite razne vrste sublimacionih otisaka na pamuku ili polijesteru. Minkom je za vas pripremio specijalan paket sa uzorcima raznih vrsta papira za sublimaciju. Ovaj paket je napravljen kako bi mogli isprobati sve papire i tehnike preko sublimacionih štampača, Ricoha i Epsona. U sublimaciji postoje razne tehnike prenosa slike i u ovom paketu imate šanse da isprobate i pronađete one koji vama najviše odgovaraju. U pakovanju se nalaze papir za polijester majice, zatim novi papir za pamuk bez praha, papir za pamuk sa prahom, papir sa šljokicama, imate flex i flok foliju, zatim materijal za crne majice, metalik materijal i ambleme. Ovo je idealan paket za početnike da isprobaju nove tehnike štampe sa Epson ili Ricoh štampačem. Poručite ovaj paket još danas i isprobajte sve tehnike rada na pamučnim majicama. Pratite naš YouTube kanal kako bi prvi videli naše tutoriale. Ako vam se svideo ovaj video, lajkujte nas, subscribeujte se i označite zvonce. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite nam se putem e-maila ili telefonskog broja koji možete pronaći na našoj web stranici minkom.co.rs. Hvala što ste pogledali još jedan tutorial na Minkom kanalu.